Oh my, so my, ia fina fina, leta wa lele, leta wa uatau, lota toa tua, au mai tato, ona le mana. Emmanuel, Eleotato, Emmanuel, Beta Emafai, Ona o Yesu, Olona nganga, Awina mai, Emawai, Lemana, Emalo umai. Talofa Samoa, talofa, olea wawina, o topa ia mo to mamalu Samoa. Ina ne isasi lava se whamatalanga lefa, ia ona wha aleanga ina ilea, ole nei video wa o whai, ole anganga ole loto whawhitai. Ia, wa levanga o fia pa I mai I se I whai atu sina tala, se yo whamatala atu, ma avatu, lo wanganga whawhitai, ma le fia, ma le whaamalo, I le tapua inga Samoa, ai mai se whaamalo, I le ono sai, o I la tau sa afia, I le whaamasinonga ua lauina neilo na whaaiunga, e pei ona tātou moli mawina, e pei ona tālia, e le ngata, I a lea wha, a o oe le nā, o lo mata mai, o lo lango ina, le whainga malo ai maise, I se o tātou palemia, le a whionga I lea li palemia, le susunga, I le la auli o le mali etoa. O te leilo, po ohani I si upo, e whaamatalai, lo fia. Ia, o le pisi ia o le wha, I fe au matiu te tau tina, tau grandma, I le nā weekend, a sa wha au fiofi mai lava, ia, wawasi nā wanoa, ia e a atu ai foi, ia sau mafau fauma, e winga, I le whai unga ua, wa au mai ane ma ua tātou fia umai. Ia, ai o le vi inga, ma le whawhitai, I le tamai le langi. Ua ia musuia, ia mawhauwhaunga, ma la ngona, o le tamaitai whaamasino, e ui ua tele talama, ia ai, o te iloa, ia o tau tatalo I le atua whaamangalo, ia te o tau umalapa nei, sa tele fo I whaamataranga, I le tamaitai whaamasino, awa o lea wha, I le iai masana whaamataranga na whaia, I le tamaitai whaamasino, ia ma o le upu moni lawa na, a tau o tau te wha solo I video suma lea wha, I le iai se upu e tasi a lea wha, na whaia, na ona ni masalo salonga, I le whaai unga, ai sa whaatalitali, ia. O te iloa, whapena le tele o tātou, ia se au vaenga nā, sa whaia rātou whaamatalanga. Ia se mea, pāwale mea, ia, tatalo le mua ne lava tangata ia, ma whaisanga whaatou e se ngalele ua, ona, o masasanunga si se, ia, ele umisa o vido, na lo fia sawai, angai ai le se o vido,
o le video ngā leanga post muli atu. Ia o le, a o sau le live, ia live ia mai Samoa. Ia sa o kukulo I luma e whaisa u live. Ia pe ia le, pe ia whaila u live, pe o lau ke la wo include ai kong o le crowd le o le tapua inga o le, ia I la tō uma, I le mamalo le atu no I ta mama tina, o I la tō uma sa lango ina, ma fetu leni atu, e fia maua se whaai uma o whaamasinonga, ia. Salangona le emotional tatou umarava e le ngata I ngā tete I le taimi ele I o mai whafo I le whiunga le panemia ma si vaenga lea sa afia I le case lea ai le I o mai whafo ele I loa e tatou po le ale whainga o te iloa e pefo pe keke vo inga leo kalima I le kaimi e whaila u live a pia I o I la u TV. It makes me feel like I'm there because o la o te tala noa atone ini se o mai moa ina le video muli sa o kipi mai ingi ngai vaenga fo I le se vaenga fo I whafo I le whamasi. Ia lai e whaiama whai mai ai fo ina ia u whanatalanga e winga I le tali ai o le unga o le whaamasinonga ia ma le taimi loa ua tatou maua I le unga o ka mai mau o ngā I le I o e so mawhauwhau ai sa o si valava o ia I luma o le TV ia kale pisi ia si vai oka me le ia ua whai ia u whai ngā wanga o au al whai ia o le vi inga mai whaaftai e whaafo I le atua. O le pese na o pese atu le amatanga. O le kasinga o pese e fia ma la e longo ai ia fale pe a pese e le fionga le I pale mia. So o mai ai fi kawi le ma le whaamoe lea. O le kau anga kau ia ua manu malo tonu o lo ia ini nai vaenga la itia o la e afia pia ia le si vaenga pa wino e whaasau ina pe a ongi na koe a maka le whainga le a wa le melenga ye kusa lenga o mai wha o ngā kongu whainga o I wha masingonga ngi male ngā iaku ngā isi ai misi a kua le amakanga o le amakanga e iloa le wha maunianga o mea ia le ai kokoi le afia si vaenga le kokolu a o le pole ua o wiloa e au ia e a maka mai lo le su enga ma a maka le mai ai le amakanga ia o le a le ai masai whainga ka o whaai unga I ni e koe ia o se langona na ia tea maua ne ia wanoa ia ua mawhai ai o mawhaasoa aku ia lo o fia tele ia anga whapea o ke mangkua ia isi whai upo le pese ia mangu e pese pea ai mai ala le maru mai ia pe o loko mai ia nisi o loo mai noa mai ia o se langona le na ia le wha mankua foi la ule se o video le o le vai aso alingi le anga o wha aso a kuai ma o wha apea kuai a wha le kong le wha ai unga o le wha amasinunga peke o wha le kong le awhiunga le lipa le mia o ke makua I o ukangi le ai ui lava I lea o le whaai unga le ngei sa kako whaakalikali ai le awa kaungu. Sa ukangi lava, o loi mata o le fia mal whaafitai. Kusa lewa sa kako amu whaakasile le avinga ma si ko a ongo lea fia ma le afiunga le ali I pale mia.
koi ki a makanga nga ka o mea fo ile lo kala medication o lo ka alwe ile kemi se au mani kala vai ai lau mai lo mai fa ai ma ia o tato fi fa tasia ile ni fiafi ia o se langona uma le ya te o tau uma o lo lango ina le whainga malo ai mai se ia ile tato tapua inga ile sa ilia o le Hamilton whawhitai le atua ua tali mai ma ua tali mai lava ile whaamaoni ma le moni ia o le whaai uma ua whaamaoni ia whawhitai fo ilai le tamaitai whaamasino ona ua ia talia ma ia whaalongolongo le musu ngā le anganga pa ia ua mawhai ai ona ia whaia le nei whaai unga mata ngofi o afo i upu le si ia isi upu ia sa unoa ai awangi ia ise maa e le fulia kusala le la makanga ave ise akule upu fo ile sei male ya wa le ai mangi meanga ka o nga upu ai ka ko wola sa eu ma ka fuli uma ilunga mio ma ai ma ala kiki ma afi lolo ma ala poa ia e fuli uma vai ma kingoa ele ai masenga ma ai fuli ele o ia ni fa makalanga i lalo i so ngana ia Paulio sa upo e winga na vaenga o te ilo matinoa wa o to fia fatasi maleanga fafitai ile atua ia e la lisimia o angangi e la story o nge ya Luis o angangi na o angangi o le asorufu luiva o le ikalesia ya mato o le ule makingo ngi au ke la ngunga o le alimi e kupu ngi e kupu i Amerika e kupu New Zealand e kupu i le akongo umalanai o le aso sa o le aso sa molimau ia lunga wingo le aso sa ngapongi ia mako mai loa mai le fare o ku o le luku ia akola mako wa sukas ia mako mai loa ia mako ai mako ai ile ai an ku kasal o le ala fale mia ua mako ia tali ai fai ele lunch o saro fapia fi ai o liva ka kili ko ai se mia ai fo ile le ka mafa ia tali ai la o le anapongi fapia o le ase mia o le ala va singa mia ai ka manga i ka kala ila ka anapongi ni yaso ia o walulua ma walu faspo masi sakalo ma faspo masi ia saulo ka oko i fa pia e fa ya malu ya si faspo masi ia fa vai ya le male una ia mo saulo le ka oko i lo umoinga o le lo ala le kainga umoia o wala i folo ai o sa vai fa o pese mea mu pia pise mea mo o le lo pesa man next door fa pia ke o fa pia fa iwa o male vai o faspo ya man ko o le wo mo o ke le lo po le ke ngo mo po le uni ngo mo ye wa le ngo fa ngale mo ke a wo mo o ke i folo o ngo sa mo ya ai o fa no ko pise mea man mo mea le sa o ko folo lunga wa sa valia ku lunga i o le mo ka o ai kakala kuna ia ua mo pa ua siari ia se sila mai la i folina ai ole mia sa o lava ia ua ma i mausinga singa fa si puf ia ole mia nga makua i mulia ai ngai mea ye mulia nga makua i mua ia mea lolo ai ka kikia mai nga mea angwa ngasi ai makuali mawhai fo nga ai wa makua i ka ai mamimiki umai i mea angwa ngasi nga o mea lolo ia e wia nga mangu wa i mea ai mam
Ia ai wale sili ai anga. I le kausi o soi fua maa lolo inga wae mai ia. Ia ngala wakia. Ia ole ulo. Ia makua i faa vai. Ia kua i ki ele vai. Sa saa ia ile baking soda. Ia o ngā kungu loa le i lunga lo ngā. A o vivela e fi. Ia mea lolo. Ai ai fo i mea au ngasi. Ale mea la wakuku. Ua makua i mu pa o mea lolo. O mea au ngasi. Ua makua i laka kangu aku iai. Nga ua ko i laku ngila. Ua manka kala le anga pongi ia ua lua kolo e kapinga se mea. Au kangu aku ma ia. Ua makua i la mea au ngasi. Peia nga faa au se fa musam. Ia. Ele kai kala fia ngai. E te sai ma le tau singa o le soifua ma lolo inga. Ia ua maa i maa uma. Ia ai ui lea. La sa ia isi mea ai. Ia ai pei. Wa le va le koe ai esi fasipoi maasima. A lea ua ma wal fasipoi maasima ma kuka. Ia wa le au nga. Ia o ele isi si va inga langa o le aso sale ngi. O la fesili. O a taimi. O fea tonu le taimi o logo o langa. E te mana tua ai le faa ola. Malona maliu. Ia e tofu umatato malitali. Ese umatali. O le aso maliu. O se aso. O le ala ufa aingoa ina. O le aso maliu. O Yesu Keriso. O le ale fa aingoa ina. O le ase taunga. Ua fetawi ma sao. E fa aingoa ina ai. Ia le vai taimi lea ua sa auni mo le aso maliu. Ia fai mai isi. It's a celebration. Fai mai isi. It's a remembrance. Fai mai isi. It's Easter eggs. Ia. O ana fea. Na amatai. O na whao ngā Easter eggs. A o le ale na winga. Ia e tofu umatato malitali. O ke le avaku se kali. E tali lava o ia te o ma esu po sa o lau kali. Ia ke lo ko ngā la ka momo e mai le ai au mai le kali. Ia fai makau kuku e sele anga ngau ka ko le ai. E le ai. Ai le o mea lava ke whaalangolango le ai. Ngai ai lau te spa ia. Ai. Ia. O lo whaanoa nga tele ia te a. Wa ai lau te spa ia lea na o sa mai sa mo e kasiva. Le kasiva valulima. Ia. O ka whaanoa o le kele o isi feche si o le aenga umama ko umai ko kongu ia. Ai o le mea a whaapia la o nga e ele kuspa ia palangi. Ma le tusi ia kuspa ia palangi. Ai tele lava ina o walu. E fesosua ni mai fo ile tuspa ia Samoa. Inisi fo o vaenga e whaale manino tele ona o au tonu e sa o ia whaupunga fo ile whaiso o ile koko e inga la le ingilisi. Yeah. That's the end. I hope you learned something. Le la fianga moaku. E kau prova koe sa o akula epa. Hope you learned something from this very short video. Because of today is the Sabbath day, so I don't want to go any further than some spiritual appropriate. So that's what I choose. That's my choice.
but everyone's different. But even you talk about the politics and every other stuff, as long as you're not using strong words, not swearing, then it's not gonna make you a bad person if you decide to talk about a little bit in the politics, a little bit about someone, but it have to be the right, no make-up story. No hearsay, her say, she said, he said. Okay, yeah. Hope you enjoy my fasipovi masima. Wamu. Yeah. I se video na maya lefa. Please, ngaloa le kele o kemi ngaloa nga fai aku fo e subscribe, be like, yeah, be share or comment. Okay. Whawhetai te le lama moe o lango mai pia i lau channel, ma support mai ia ta ita i le subscribe, i le like, ia ai mai se fo i o komini o te whaitau ina o ma ko komini, ma nai to te sila o lea o te tali atu lava ia tau komini, e o lava i o lo o tongi maa mai ia lea wha. If you lava o tau e tongi maa, e le malu e lue ai le tau mawhaia lea wha. O masila silani, o lo o iai le haipi. Is that how you pronounce HYP? O meangi a YouTube. Yeah. O omiane, ma sen mai se nau gift. Se I amata o na maua sina sene a lea wha I le monetization nei fo I platform. O lo iai fo I ma pigs, e ke kiliki ai. Ia, ona e lua lava lea po le ale mea le atupu. Pe ke kiliki I le pigs. Ona pā ai lea o se pomu. E la vea ai lea wha. Pe pā o se tupi. Mo lea wha. Ai, alofa tele atu lava manuia lova yaso. O le afo I se upo, o se ngangana, o se winga, o le nei whawhine, ua le tautamali I lau sila. Ia whamangalo le wha, awa e le loa I le wha, sona se I le tele o taimi, ma sona wha le tonu. Ia, ai alofa tele atu lava le wha, whamanuia le atua ia te outou I le nei vai yaso. Ia outou maua se vai yaso, fi le mu, ma le saunga le mu, mo ina atou, o lo fofo watu I le sapati, atae au, e pei o Amerika, tutuila mamanua, ia manuia lava lo sauni atu, I le sapati. Ma e o le awhia ngai maana pongi, ia whaapena ona iai le anganga o le atua, a o whia ngai o tō male ana pongi, e pei o au I le nei aso. Pe ana le mu ala na whasipovi masina, ia ai, le tāua na mea, tāua, ia le tatalo male ana pongi. Ia alo fatele atu lava, tō whasoifua. So mai, ia fina, le tawa lele, le tawa uatau, lo tato atua, e au mai tato, e una, e mana, e manu, malo, e leo tato, e manu, malo, petai, e mafai, ona o Yesu, o lona.
a